Ассаламу алейкум, урматтуу сәрджілер. Бу UA TV студияда Украина хабарлары бүгін июльнің 4-ті чаршембе күні. Русияның ишғалеті жеордулары Туневын Донбасста Украина селялы кuvvetlері мезімлеріне қаршы 17 кере атеш açtı. Украина арбилері арасында әлі қолғанлар yok, Бірлешкен Кuvvetlер Амелияты матбуат мерkezінде ишғалжілер гранатомет, ири калибрлі пулемет, атыжы селядан атеш алы барылғаны білдірілі. Луганск юнелешінде Крымске ве Новозвановка районларында рациз еді. Донецк тарафларында Авдеевка, Катериновка, Красногоровка, Троицке арбилерінің атышына тұшты. Крымске янында Русия үджіретлі әскерлері БМП құланды. Украина қорчаламақ үшін Русияда наразылықлар. Санкт-Петербургта Аничков көпірінде 5 инсан Кремль сияси мабюсы Олег Сенцов ақында бейанамелер тарақанлары үшін тұтып алынды. Бұның еле бар әрекетінің 4 фальжысы Крестовск адасында кечірілген акция үшін полис бөлігіне тұшты. Футбол бойынша дүния чемпионаты Исвечері арасында ойын башламағандан евел, олар Искенже ве сияси басқаларға қаршы наразылық білдірді. Фаллерден бірісі 16 яшлы Лика Петровская қанлы Урбанин ярышның талисманы олған әйкел үстіне ятты. Бөлі етіп, о Русияда инсанлар евел кебі азап чекенлеріне диқат желп етмек істеді. Ама әжнебейлерге әрше яқшы олғаны деп көстерілі. Украина режиссері 2014 сенесі майыс айында ишғал етілген Қырымда Русия кuvvetçileri тарафынан тұтып алынды. Қырымда террор эйлемлері япмақ азарлануында сақтеве уйдурма қабатлардан мәкім етілді. 2015 сенесі август айында Русия мәкемесі қанунсыз суреті Сенцовны 20 елік шиддетлі апиш жазасына мәкім етті. Жазасына мәкім Ямало-Ненецк мұхтар бөлгесін Лабытнаги шайранды ала. Олег Сенцов қаршылық көстіріп ачылықны илан етті. Наразылығыны Русия бұтын Украин сияси мабюслеріні азат еткен сон тоқтатacağını білдіре. Украин сияси мабюсы Станислав Клых Магниторск 18 номералы колониясында вилайет апис психиатрия хастаханесінде болуна. Анда оны Урал уку корчалайжы группасының адвокаты Екатерина Бурьян тапты. Бұның ақында телеканалымызға Рус уку корчалайжы Татьяна Щур білдірді. Оның сөзлеріне көре Клыхның сағлық алы біраз әйлешті. Айны вақытта адвокат Клых тынчыландырыжы иляч тесірі алында ұлғаныны тұшыне. Озы Станислав она насылдыр инелеме епқанларыны айтып берді. Станислав Клыханда психик бұзылуы себебінден ерәлштірілді нормадан сапма. Бұле апса кемлері айта. Оның алы ғайет яқшыдыр. Ғалиба чеші тынчыландырыжы илячылар берілді. Она анда не санчыла бөлмейк. Адвокатның сөзлеріне көре насылдыр инелеме япыла. Екемлер санки Клых оны анда ерлештірме көзу істеді деп айты. Клых есе бұл мүліматны инкар еті. Хасталыға ақында мүлімат қыдырмақ керек. Біз оны көрмедік. Бұны талап етмек керек. Украин сияси мабюсы Станислав Клых Русияда 20 еллық апис жазасында мәкім етілді. Русия тақиқаты білдіргені мәліматына көре Клых санки Чеченистан женкінде Русия Федерациясына қаршы женклешті. Құқық қорайжылар білдіргеніне көре Станислав Клых шатлық берсін деп о Искенжеге оғратылды. Украин өз қабатыны инкар еті, туғанлары есе о ешбір вақыт Чеченистанда олмағанын айта. Бірінші вице-спикер Ирина Геращенко халық депутатларыны Русия, Украин сияси мабюслеріні тез алда азат етуі қында ОБСЕ адына азырланған аризаға қол тұтмақ жағырды. Наступного тижня келечек авта Берленде ОБСЕ парламент ассамблеясының пек мойым сессиясы олып кечечек. Русия Украин сияси мабюслеріні азат етуі қында юқары Раданың аризасыны қабыл еткенімізні естейм. Сонра сессион залына бұ аризаға қол тұтмақ тәклиф етежем. Чүнки бұ сессияда Русия тәмсілжелері де олажақ. Солсбериден 11 километр ұзақлығындан ерлешкен Британияның Эймсбери шәрінде екі инсан белі олмаған мадденен зерленділер. Ерле полис білдіргеніне көре әкесіні де вазиеті пек ағыр. Зерленгенлер 40 яшындан кечкен әркек ве
kadınlardır. Olar Cumarta sukunu mesken ev içinde essiz alda tapıldı. Şimdilik olar Salisbury rayon hastahanasında intensiv tedavi bölümünde. Mutihasızlar zer madde ne olganını anlamak için çeşit analizler geçiriyor. 4 ay evvel Salisbury merkezinde Rusya Hafiyelek İdaresi'nin sabah polkovnigi Sergey Skripal Yulia kızı ile essiz alda tapılgan edi. Hekimler onlarını kurtarıp oldu. Takikatçılar olar Rusya'da yapılgan novichok gibi sınır paralitik maddenin zerlengenini bildirdi. London, Moskva'nı Büyük Britanya territoriyasında kimyevi silah kullanuvunda kabatladı ve 23 Rus diplomatı geri yolladı. 2016 senesi ABD'de olup geçken prezident saylavlarında Kreml Donald Trump'a galip olmak yardım etti. Bunun hakkında Birleşken Devletleri Senatının Hafiyelik Komiteti beyanatında aytılı. Olar bildirgen malumatına göre Rusya ABD'de demokratik ketişatına içtimai işançını bozmak ve Clinton prezident olarak saylanmasına zarar getirip Trump'a prezident olmak yardım etmek istedi. Evvel ABD mahsus hizmetleri Rusya Amerika prezidenti saylavlarında kirişkenini tasdik etti. Donald Trump ise bu malumatını inkar etti. Bugün Ukrayna'da Milli Polis Günü kaydetili 2015 senesi yılının 4'ünde birinci bölükler tantanalı alda ant etti. Polisler çalışıp başlayan birinci şehir Kyiv oldu. Sonra ise Lviv ve Odessa. Senat bayramının polislerini Prezident Petro Poroshenko ve baş nazir Volodymyr Groysman hayırladı. Devletinin başı hatırlattı, cinayetçilikke karşı kureshten gayrı kanun koruyucular faal tarzda memleketinin şimalinde Rusya tecavüzlerini tutmak iştirak etti. Washington'da geçken 43 deniz piyade marafonda 10 Ukrayn vatandaşı 10 ve 42 kilometrelik çapında iştirak edecek. Onlar Ukrayna'nın şarkında uruşlarda yaralangan arbiler arasında seçim alınacak. Saylanma Kiev'de yılının 20'sinde CSKA stadionunda olup geçecek ve iddiası olganlar 2 ve 5 kilometre çapını bitirmek gerek olacak. Bunun ile onlar İngiliz dilini bilmek gerek. Saylanma teşkilatçıları registratsiya başlaganını Ukrayna prezidenti atu iştirakçılarının reabilitasiyasından vekiliyetlisi Vadim Sviridenko'nun resmi sayfasında ilan etti ve 43. Deniz Piyade Marafonunu Oktyabr'ın 28'inde ABD Washington'da olup geçecek. Ukrayna yarışta 3. kere iştirak edecek. Geçken sene Ukrayna takımı 10 kilometrelik çapında 5 medal, 4 medal, 42 kilometrelik çapında ve bir tane kol ayak maşınada aldı. İstegeni koşulabili resmi sayfada anketa var. Anda biri nasıl yaralar aldı, ne yerde hizmet etti gibi malumatını yazabili. Men hepsi veteranlarını iyulun 20'sine geçecek sınavlara gelmeye davet ettim. Перевірятися будуть на 2 дистанціях. Salap alıp ekimisi geçecek. Eğer insan Washington'da geçecek 10 kilometrelik çapında iştirak etmek istese, 2 kilometre çapıp geçmek gerek. Eğer 42 kilometrelik iddia etse, 5 kilometre çapmak gerek. Bundan son biz karar alamız. O yerde sübetleşu da geçecek. Marafonga ciddi münasebette ne kadar adam olganını anlamak için. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Daha da çok haberlerini sizler UATV.ua saytımızda ko'ra bilasiniz. UATV ile olınız, sağlıklı kalınız, görüşkенce.